دسته عبوری ریوبریا خسر لروج آوای کردستان راگهاند که ایرشا ویداویه یا ترکیه زیانه که گلکی مزن گهانده کهربای روج آوای کردستان و او یک برحتی نای چه کرن. افسروک دسته عبوری زیاد رستم ج نورس پریس را گوت ترکیه بزانبون ترانسن که کهربای ددن دورین روز آوای کردستان بمباران کردن عن قصد بمباران کردن او ترانس کهربای ج ناوندن سرکه وردگره و لباجاران بلافت که هر وها گوت انجام وان ایرشان دا 10 ترانس به یک جاری تک چونه بگوتناوی هر ترانسک بکیمانی به 500,000 دلار امریکیه گرانی ترانس هری بچوک جی 7 تونه یا هری مزن 120 تونه لی او ترانس پر بزحمتی پیدا دبن ایرشن ترکیه پرانیا نافچین روز آوای کردستان دانه برخواه جدیری که حتی کوبانی حتی شهبا گندوار افرینی باندور وان ایرشان لسر حمو بشن جیاره هیا دناف دا جی کرتا پرورده او خوندنی ایریشن ترکیه پرانیا نافچین روژاوای کردستان دانه برخواه جدیری که حتی کوبانی شهبا و گندوار افرینی باندور وان ایریشان لسر حمو بشن جیانه هیا دناف دا جی كرتا برورده وخندني. العملية التربوية تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي. بروسا پرورده کتا جیر باندورا برینا آوو الکتریکی هلبت افیک وی ببا جبرکو کرتا پرورده و فیرکرنه نتنی د چارچوفه پروسا پرورده و فیرکرنه ده لیبلی گریدانا وکرته به گل کرتن دن هیا وکمیناک سوتمنی به تایبتی ام بورزه زفستانه و دچن و دابین کرنا سوتمنیه جبو دبستانان پیوستا ایدی لیدانا بیرن پتروله یان کرتن وزه باندوره لدبستانان دکا دوان ایریشان ده گلک ویستگه سازی و آواهی خدمتگزاری هاتن جناف برن جوان ویستگهن سعیده عوده گرزیرو سویدیه غاز پترول و الکتریکی آرمانج کرن اوان ویستگهان جی باندوره کنارینی لسرجینگه هیدکه و مطرسیه بلاف بونا نخوشی و بتایان بهتر دکه الهجمات عم تأثر على البيئة، يعني البيئة بشكل عام إذا كانت أفيرج باندوري لسر جنگه دكن نتاني لسر سوتمني ومازوتي لبالي لسر روك وداران بگشتي غازا كو درتيج نخوشين پنجه شيري د پیش روجه دوي پیدا بك هر وهان آرامي و نجي گربوني جگل رب بگشتي پیدا دكن روجين 23 24 25 و 26 جوت مهاد حزار و 24 ارتشا ترکیه بگرانی ایریشی نافچین روژاوای کردستانی کر. آمارین فرمانداریا گشتیا هیزن اولهیان افخوایین هرما باکور رجلات سوریه دیار دکن کو کویا گشتیا ایریشان 1168 ایریش بون. ده انجام ده 18 کسان جان خوشدستان جوان 14 سیویل و 4 سرباز بون. 68 کس جی بریندار بون جوان 5 و 4 سیویل و 14 سرباز بون. خالد جمیل محمد رودا شكري يوسف ابوري ناسا ج قامش لول قال منا كاك شكري دمباش بخيراتي وكا ابوري ناسا كي فان ايرشين فيداويه ين تركيا لسروج اوي كرساني كريزا كتشاوا بيدا كر كاك شكري بله پیشی سلاوش همو کارمانده روداورا راستی او ایرشی ایگو ترکی چه بونین ویداویه او حفتیکا زرارا قلت يتشيبوا لانه الجي عند تيجي خست الجي نفطي خست المنشات نفطي خستن زيدي الصد والسهو الدم وقعاج ديركي حتى كوباني زرار تشيبوا جاليه منشات نفطي ده ايرو ما سرع ارض الواقع ما ايرو ديت ايرو مازوت نبو هبو لديت كتبا دوريدا دور دودريجي هبو يعني زيدي ساعات ونيفيتي سكنيبه حتى جو مازوت غاباتا معناته بوادري هاتنا خويا كرن او انشاء تشيبوي راستي كان بيجن حركه ابوري شمال شرق سوريا تقريبا سكنان افزيدي سيشار رجايا حركه سكينينا حمو بازار سكنينا جبر في ايريشاني ام كان بيجن جلك زرقها ينفطي مصادر نفطي جهه غازي
كارم بيجن جي عن تريكي بري عن تريك القامشلو كيمبو دانها افجارات دوايا دي إيريشاني دا ادبيجم كهرباء يقل لك بجاري طولي باشا كاك شكري مثلا لقور تخمينات زيانك بتشقص دولار تشي بود وان إيريشان دا خدي كاك دلو خياس كارم بيجي مقها تقريبا 8 مليون دولار خشكاي هري باعتبار الزريرة كزريرة تشي بو بجاري حتى غازا سويدي كي ياغو بيتشكي كتبوا حركه دا خرطومه كاحتياطي هبو او خرطوم جي وقت بيجي زرق هاوي يجي يعني واخلاص كربو انه جاهز بوي كذا كاردا فدي سجاره كدي مي فقريج اولفا يبل شيء كذا كاري خدا زحمته فقري وكدري باشا يعني كهرباء انها بيدانابه غاز بيدانابه اجبروان ايرشان كاك دلوخين برينها ايريشا بري في إيريشا كديها بو هنجي كهرباء هاتا قد كرن أفهشت هيديما تقريبا أم بي كهرباء بون كهرباء باش بو الجهنة والجهنة لين هذا جاءت بيجم خشكاي قد بوسر قامشلو قلك مناطقي قامشلو كهرباء سروا هاتا باشا الجور نارينا تا چاوا جنوبا آوا کرن دکاره چه ببه يعني ريفابريا خسر چاوا دکاره او زیانه که هاتیه دیتن او جیرخانه که تيك شوية وي بكاره بجنوبا آوا بكا؟ هكا منظماتنا دولي بقبضنا بر كاريه بيجم بيشكي كارب السرهل دبينن بس راستي بجاري زرر قالك وخاصة معاملة جي نفطيجي جي غازيجي زرر قالك هوا بلكي روجي بيش بكارب بيشكي سرهل دو دبينن مش بير لكن اب إيريشياني جي المراكز ناخست او مراكزي هاجي كان بيجن جي مراكزي اصاعي شيبون وكا تخص وك بالبلك تشيبو بانا بناف خلكيدا ل امكان بيجي ساكن دفارو جي شويبه تشتكي دن بو سبب كو بهابون تشيبه بري امكان بيجي وضعي ابوري القامشلو استقراري كثير دولار دا إلو دولار نزيكا 400 فتره قلتي باش ساكنيا خلق توازنك وكان بيجي اريحيك نفسي بات شيبو لي بشتي بيقو افزيانين هاقو تشيبو انت بكينك تاثير شلل كامل دكي حموم عابريق وشيء ويدا او ايجارات نقبنا نافا باجار وباجار ده كيلو اعتمادا مع حمو سرمازوط جو ديركي هاري قامشلو تيف سيرفيس مازوت كان بيت حر بكري تيجران تركري اكيد هنا كان مستفيد نجد استغلال كرن هيا كاك شكري مثلا بشتي افيرش تشيبونو افكريز تشيبو يعني هناك الي هناك وفي روشا نخش بأوايك خراب بكاربين كاقدو خين دبك هناك هنا دائما هي عزماتها ناس بو خاطري بو بكاربن وقت بيجي شخورة بخل قينن فريق وزي دبكن فمن كارن بيجي هنا كان راس مالي هنا كان جامع وقت بي فري وهنا كارن استحكامي بسوكي وتجارات سوكي بكن مالا تعافى قالك سباس شكري يوسف ابو ريناس جي قامشلو هزن سوريا ديمقراطيك هسده لقال هزن امريكي لجندن لسر خطا جميع فراته گرک هفبش یا سربازی انجام دان هسده ده داخویانیه که ده بیجه وان لگل هزین امریکی سردان چند گندین دیرزوره کرنه و لمترسین خلکه جبر ایرشین داعش گهداری کرنه هروها گوت او گر سربازی لسر داخواز شیخ عشیرتان پیکاتیه وان خلک گندان پشتراس کرنه که اوه اپراسیون خواه لدجی داعش بردوام بکن سوریک نهان نمایه برای سوریک بو جغرافیا سوری دبن دست هزه که بو لیاودی نما پشتی سال 2011 جغرافیا سوری خاک سوری بونه 3 پرچه یعنی 3 بش بریر بشک دبن کنترل حکومت سوری ده بشک دبن دست اپوزیسیون سوری ده او اپوزیسیون سوری یعنی حمول سرب حسبینن ادلبه جبهه النصره ائتلاف حکومت دمکیه حکومت انقاذ اونا حمول نافلید کن اپوزیسیون سوری او بوند دبش بش سیام جی دبن کنترل کردان یعنی ریوبریا خسرده افکار ما حسین عمر در دربار سیستم نناوندی لمرکزی ده پرس چند چالاکوان سیاسی و سویل کرد و عربان کریه
چه دبیجن بێگومان بەشێک جوان دبیجن سیستەما ناوەندی دبک و چارەسەریفە دهێنێک دبیجن نە ناوەندی باشە ینی لا مرکزی دبیجن ناوەندی چما باشە ji ber ku ji nûva coğrafya Sûriyê li ser bindiyeke demokrat divê hev bigire yanî daxwaza wan ew e eger navendî be merkezî be wê careke din axa Sûriyê bibe yek ax. سیستەما نەناوەندی ji bo hukmraniya Sûriyeya Siberojê êdî nema tabûye. Beşek ji çalakvanên siyasî û civaka sivîl سیستەما نەناوەندی وەکی ڕێیا چارەسەریê ji bo rewşa Sûriyê dibînin. Dîma Ehmed çalakvaneke Sûrî ji bajarê Tedmûrê ye. Ew ji tora medyayiya Rûdawê re dibêje pêwîst e sîstema nenavendiya siyasî li Sûriyê were peşrandin. اليوم من غير المقبول التفكير بشيء غير اللامركزية. ناي قبول كرن ام بيل لتشتكي جبلي نناوندية بكن و ام بحثا نناوندية سياسي ديكن نتن نناوندية كارگيري. جبركو امكانا چاره سرکرنا برزگريك و آلوزين سوريا نينه جبلي هبونا سيستمك حكمرانيا نناوندية سياسي. لو ماجي دبكو هيفيا مجوها بهتر جهبه. وکی سیستما حکمرانیا اوتونومیه یان شیوه کدن لیوکی پرنسیپ بلا بیر لسیستما حکمرانیا نناوندی بکن. دارا مصطفى نونري ريفابريا خسر للدانماركايا. مصطفى شتورا مديايا روداوي راغوت سيستما ريفابريا خسر جبو سوريا جارسريا. براستي نها كريزا سوريا كريزاك يعني بنگهی ویش بر سیستما نانوندی نهات آوا کرن. جبر ویوا موک يعني پروژه خسریه ام دبینن يعني او قالك بيكاتن ده هرمي ده هنا قالك زمانن قالك يعني بيكاتن جبر ويفا يعني خيره لسوريا خيري او سيستما خسرية بريفا ناتشي ام او دولة مركزي حينها فقط لسوريا قال لك ولاتي عالمي بنكتنا جالي خوا صبيحة خليل جالكوانا مافين جنان جرودا راغوت اكر نناونديل سوريا نوي پجراندن سوريا دي پارچه ببا هرو سيستما نناونديل سوريا آلية دستهلات أمر واقع الجيدر كل سوريا بجهاتية بس نا أف بفيرنجي هري وين نافندي به و برشكرنا سوريا به جبر ويجي جرينجا و نافندي بجي وري أفكرن وأوكي ديمقراطيك جي هر نتو هر أول هر كسكي سوري تدا خوب جيبكي. جغرافيا سوريا نهاد ناف سهزن سركدا دابشكريا. برجايا جسدي 65 لجير دست حكومتا سوريا. برجايا جسدي 25 لجير دست ريفابريا خسرا. وبرجايا جسدي 10 لجير دست اوبوزيسيونا سوريا. بنێرینا gelek aliyên siyasî pejrandina sîstema nenavendî dikare bibe hokarê ji nû ve yekgirtina xaka Sûriyê. Hüseyin Umer, Rûdaw. Daişî li Ewropa rehet nasekirin. Ê ku Sûrê çûne, bi xwe Sûrî ne, Daişî bûne, çûne Ewropa, kincê xwe guhertine, kincekî nû Ewropîl xwe kirine, rihê xwe çêkirine û çûne li wir iltîca kirine, bûne koçber. Gelek anjwan îqame jî standin ez vê ji we re bêjim. Binê çi bûye? Li stasyona trênê li Neue Köln li Berlînê stasyoneke trênê ya navê Neue Köln li Berlînê piraniya kesên ku li wê derê Erebin Türkin dimînin. Polîsên Almanî çenteyek ji teqemenî dîtin ew çente ji aliyê koçberekî Sûrî ve hatiye danî ku Daişî bûye. Polîsan ew weke Mihemed A bi nav kirin temenê jî 21 sal e. Polis dibêjin kesê ku ew çente li stasyona trênê danî bû dema ku pê dihese polîs wî dibînin yekser çente datîne û direve. Heta niha jî ji aliyê hêzên emnî ve nehatiye girtin.
پولیس دیار دکن که او لپی وینه و اوی بگرن دوی چنتی ده 9 کیلو یک تقمانی بهز بناوی بیروکسید اسیتون هبویه بش لحاظن امنی و چنتایی لجهه کی دور لجهه کی والا ده تقینن بسد متریان دور خلق بدنگ و تقینه ده حسه دبیسن یعنی جبر کو گلکی بهز بویه حتی نهاجی پولیس نابیجن ناویوی راستین چیه لیوکه محمد بناف دکن دبیجن داعشیه و کوچبرکی جسوریه